em jam ko la ngai ben la jul el la lu charong 22 capital el lu charong 22 ko na bi mata Ang aja tuh kejar balik wifi. ak boy boy am nga 4G ang fiber Oh ya gue, emang ngajak ngajak di mata Aku kata, ngajak ba aku gitu live kan? lagi ngajak jiboy mina ngajak yun cha ba jaklo mera live later by gara work Oh, oke. Ya gue emang, emang. Ini aku bajak. nga Kemarin tuh, boy, yang kali ay berbajak. mera pagi ben ma ya ko ko jino ne pin ba pi kan jiti ngara le chen bi ka bi Iya gue jino ani. Ya gue later, later. Mau kata aja nih jino bende. Emang kan? Kamu ngatain live itu per itu. okay Balik. Morning, morning. Kecil gitu. Let's go across the street. Ya ko train chitin talangan chicken line up yan parade may tinit pagjigen chen Japan embassy agi sisi ngan teleport.
Deaf Education Center. It's elementary school. Magluto ko dalawa listing eh. Rita Elementary School. Northern Elementary School. Sadly, no. Got Taleb Elementary School. Ryder Elementary School. Long Island Elementary School. Ayoltaga Elementary School. Really good elementary school reo Jeramman tata. Morning. Ayoltaga Baptist School. Wajah Elementary School. Laura Elementary School. Yep. Dapat kiri-kiri. Morning. Morning. Keju, Majol. Happy Constitution Day. Oh, Rona Tima, Majol. Happy Constitution Day. Okay, mujhe itu kum stand by. Rona ya mujhe itu kum stand by lo chicken line aku. Balik matan jadi rara rara tem juga nak. Mujhe laya kawan Majol. Mana kan rojo ya ini ke? Jabar continue. Morning. Laura 7th day advance right here. Majol Middle School. Lida Christian School.
Major Baptist Christian Academy. Life Skill Academy. Marshall Highland High School. Oh, Cetrara standby. Halo. Hah? Talangan niya. Assumption School. Morning. Bella 7-Day Adventist School. I'm with Major Co-op School. Major Cooperative School. And there's a Yoke. Bang of Guam in the house. Woo. Chalo pare mana kaya ini gigi. Ay no chuan nga Jeme Nei bata ka nga ngaji bicara balot. Aku kumiyaman ka namin tunin to lo. V7AB YouTube channel. No kumiyamorang like and share. Appreciate that very much. Jadi tu kaya ini gigi. Chalo pare kanan mai gelak citalak kay chip citok. Yang mo yang may nabangay natin. Kumiyan rong ay naging pekaraw na kaya. Ngay kum kanan rong paray na kaya man. Happy Constitution Day nga aolep. Cita kaya ini ngay chala kaya ini kaya kaya ngay kunya may kaya ba yan. Ini jawar cita minagolo pekaraw na may chichip ka na ako. Ak ngay. Well, train ijuin tertentu Jeme Nei ni. Kau mijilo telo turun manin MIR lak. O PJ langan MIDB. Ngerjeno maj rani kili yala ya ranjap ter lawantok. Manajan kein Eli chich. Ay itama kaya war lako talang ilang lako taramit ko mal lako ya dan. Cetara standby lo island ng RMI tertentu Jeme Nei. Ay lo terin cuta kalau mana mencari entertainment center ya cuci ya DVD itu not MIR yung ngay lo katan aolep chicken doloan yaw Major Baptist Academy ay ngay ingin aolep ratali dyan na nalak ngantel apart magkajirik-jirik. So aolep pura nga yung one man yung aolep ko NG. Ang ijino atan Constitution te program kan. Ako ngani kuni ay ni yung jaji. Ngani jatan kala ka to kay ni aolep program kan. Ako mumul. Aolep. Ngat terin ngai kejar pala mai kicuan apa ya. Ngajak ka KGP kejan mai kicuan. Morning. Ya ko eh. Ya ko.
Kumi jelo wale pro jitu takelo jale. Cetara tu juga rekatar assumptions ko rekataran chino parade roro. Ini cicaci kerja tak kamu. Alright. Peng of guam raran. Ini ngeret talangan designated area wire. Agi jo rai ko jen peri. Kumi jelo ada situ tak. Ba. Yang mana? Menegar ke money fly ke lenga. Sesut. Ini kan sesut. Paling lecir kamera. Rona Paul keju, Rona Tima Paul keju kumiro mol. Cikacang, cikacang. Ito terin nga nila tongan may kichuan. Ang kumi nga na do meja yang no. Yang nga. Kencut. Kencut. Coba ni bala matan jiri ke yang alin Majol. Oh, much mahalos to you too. Ilo terin ngecaca jikin Bluetooth dengan device ya, dengan kajang-kajang alin Majol.
Morning. Morning. Apa ngan Romero tunin to kalau jen mejeroin jujum ko begini mimi ayo boy boy buan kacau gerti. Pajirit. Morning what? Morning, Yakwe Marshall Islands. Happy Constitution Day. Jeramman kan oleh RiMajol lo. Lali. Aman kumul. Jeramman. Ayo Jeramman what? Live. Benar banget. Yang ngene what? Aman kumul. 43. Cecep. Cenat. Walak. Betul-betul walak. Yang ngene bumi gitu kata na. Jangan mejeroin. Orang Jawa kan ciri-ciri.
Morning. Kumusta? Buti po. Wow, siguro yung baptism na. Jana bumijila ka chicken kuro ilo yamayar. Ilo chicken talak. Inna ma ukumi kana lo Jeme recommend wat. Awai. Easy. Yang kan rik. Kapi oji kan Olympic game ko. Recommend ada cir mu. Igar kargala cir bui cakar kanono lo mai ge chuan. Aga mai kana me kumi orang background kana ye. Ngani bar kalabala ya kana kanono. Olivina dun kanono ngani kargala cir gum par kalabalang ne moja kanono. Ejit. Mana kamu orang ini ke? Mic check 1 2. Penjaga orang ini ke? Check mic check. Mic check 1 2. Kumi juga orang ini ke?
2, mic check. Mic check 1 2. Oke, jadi dia yang mana kak? Man komol tata. Ronam call. Ako yang ano kumi jelo ko pengo kuang mo kajang. Tala mo lagi lagi ninja lagi. Cica kejar dong kan ah. Kue pemain lali aja riraw aja kue. Ya kacu lang. Kacu barak teririn yali. I'll be back. We're gonna do the formation now. Ampun. Pagapin. Ani jual dia kejam. Kita boleh pilih nanti.
May cheat a lot. Yakoy. Ay, ikaw talaga yung tsura ito. Morning. Morning, Mike. Morning. Kumpul. Ano, parang aja kanin ba? Let's go, Bang of Guam. Apa lottery mana major pagka major cino tujuh lo, saya dan Bang of Guam. Okay, lotterin Roy Mike bumigay rong ay ni Kichuan. Warang kargala ciri kami na mga mic check ang mana kami rong. Sabi warang berkalabalak ciri kecil. Pwede naman namin rong clear ami ang rong. Wait, mic check talaga mana iyo. Galing. Karena boleh nama jadi tino mati jadi salah kenan. Oh, cara elementary school. Oke. Morning. Hello. Pamikay ko. Morning. Morning. Hello, morning. Morning. Ya, koy. Halo. RMI pen Chindo pen. Babi, morning.
changes. Yummy, yummy. Morning. Marshall High School. Kids. Morning. 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 Yeah, wait. Manala kami. Jangan ay kumi jelo boj projubur rawaj nijirim chadarim shibur rani hoj jellang to bot ichin mat. Morning. Red Cross in the house. Ya kamu Red Cross juga raja to kumane terwalin men minodana ichalak shore nang sirik ichalak rolak ko ba kamu ole police department ro law enforcement ron ailen kein rar to kum poje lale boen waje men ko boen manole men is aku mi mol kana mi tunin to ko unjala. Morning. Ayan nga na ilang to juga. Ko ba ministry ka waj? Chiya ka pa lang arami ha. Iku ingat. Morning. Cakot talaga mi jajan di ko. Komoltada Rona, komoltada. Iraw kijan pangan olip. Without good audio, you ain't got a good video. Wow.
Yup, kejar juga tuh mak. Ya kok nerf klek. Dave, I'm gonna take a quick picture. I'll call you right back. Okay? I'm gonna take a picture. Sure. Don't be looking at any way. No thanks. Kalau periksa berjigir. Ladies and gentlemen, Zoe's in the house. Good morning. I think you're the only group with music. Oh, mana ni? Email. Yang lu je. Hello. Hi. Kaya lemah ngecek magandang ngecek kayak itu kemana boy? Paling mau tanjir ke jenuh. It's okay. It's only a camera. Hello.
standing there, waiting for you to look that side. Okay, this is our principal, Bapranet. Look there, Bora. Ano nga po rito? Ano nga po rito? Pati na lang. Thank you. Oh, look at this. Yoni, what's up? Let's go and CIA. Lewat pun Jeramman. Jadi melawat. Ah, kumul. Yamay, yamay. Oi. Yamay. Ale TikTok. Kamu emucin kamera kan? Oh, CMI is in the house. Let's go CMI! Pamita lang hindi ka tata. Ako ligaro rin na CMI media. Itaw. What tela pa ka na yun eh. Ano yung man? Oh, yeah. Hello. Di Mara, Majol. Ansel mo, happy Majol Day. Yakwe. Jeme Nei. Kein kayong old chili. Yep. Yakwe. Oh, yakwe lugar na.
Kuala. Yeah, wait. Kata lang ko ba? Buat jamal ako formo niya. Yalla ya. Yo. Morning, what? I'm back. Hello. Yeah, wait. Igual utur ini ngajaran kacale jen talabonya. Kuni makang kanya mga kuni mo
അപ്പോൾ പോലെ എമ്മൻ കച്ചിതക്ക് കച്ചിറോദകം ഇന്റർവ്യൂ വെച്ച് തറഞ്ഞു Students, kanyang to. Teachers count. Ah, kunyang ito. അമ്മൻ ഇതിനൊപ്പം ചോദിച്ചാൽ Okay. Everybody say Happy Constitution Day. 1, 2, 3. Happy Constitution Day. Thank you. Matanjirik siya ba? Diba, matanjirik siya ba? Kailangan organizing kami din na parang on time and all assumption. You know what I mean? Other way, other way. Morning. Morning. Morning, morning. Morning, morning. Too late. Hello. Morning.
Ako na nagpa-party rin. Pumunta ka mali mo, happy birthday, 43rd country. 아직까지 뒤로 가야나 룹단 말. Ini jampan. Ini jampan. 봐봐 저기 내봐. Pumiro ka na nagpa-party rin. Happy birthday. Oh juga gua ngan aolep kalau tak rin dia. Iya ko, kung na nagpa-party rin. Ahit Okay. Jeramman ngan aolep, jago ngan aolep RMI ko. Shit. Kumul. Meron mo ako party rin. Jeramman nga Majol. Lagi Jo. Jeramman nga Majol. Jeramman. Cute. Kumul. Wala. Ako party rin. Ay, lewat Jeramman ngan aolep RiMajol, kalau tata RMI Majol, Raini ni aur tata ngan kejut. Ano to Raini Jeme Nei areng me. Jadi yung ul silu yo korno. Kalau Jeramman ngan aolep RiMajol, Jeme Nei Constitution te. Umolot. Kumul. Tennis pumunta. Happy Constitution Day. Happy Constitution Day. Okay. Kung na nagpa-party rin. Jom. Kita na okay? Next time. running away from you. Bili ka pa diri kayo? Jeramman Majol Island. Jeramman nga RiMajol. Pamiyong mall. Oliver ko jadi Naik patah eh. kan rainin. Ino betul nanu lah kalau di Jeramman. Cuman rano alam kan kejuju tu mejeruin. Rano mi jaga Jeme Nei wat. Itu tengok hidup dia. Kamu lah ni buat cepat tarik. Dia gini perlu.
Lewat Jeramman dan punya Man, pemol. Cuy, Jeramman ako. mall. Dia kau oleh bermasuk. Apa? Pemiro pa mo chirit. Constitution sama dengan kein Majol yung pemuda Majol rin talaga yung siguro pumili na ito ko siguro yan Telab Elementary School yung principal yung paisyo aolep yan stereo Telab Elementary School Yaman, pemol. Ya karena time evil lain kayak gitu. Wah, jajan sama. What's happening? Ya, Happy Constitution Day kan ada. Jeramman Jeramman kan aolep. I can't, I'm live.
Aquí, hay que ver. También nada. Okay. Mañana me hay feria. Okay, Hello, turin rutin chino mat. Nanti lepas. I got ready to. I got the peace. Shit. Mic check. Mic check. I got standard. I got. Hey. All right.
orang Iman Dada is honored card. Kobalak Ben Hanaga, they were National Police Force, Majol Police Force. Next in line is Assumption School. Sini juga Tulikin Bani is Major Deaf Education Center. Yang public elementary school. Next in line, Dallas Elementary School. Smile, smile. Itu lagi Cikula join Dallas Elementary School. Hajiri mo kata. Cikula rank join. Ibe kita ketulikan Dallas right public. Both elementary school, high school. Next in line is Chikularang Joint and Life Skill Academy. Okay, Jugula Joint is Marshall Island High School. Assumption School. Next, Laura STA and Talat STA.
Junior School Garden Private is Majol Cooperative School. Laura High School. Next school, Marshall Christian High School. Chugularang chuan me what represented Chuluar, it's adult basic education. Kobalagaben, College of the Marshall Islands. Aolep. Chugula made Podok Lini and Olip Chugula Ligada is University of the South Pacific. Apop. Chedigia Dongan Kurada Nailango, Kajoyo. And Jijilo Island Mantada is Majol. Dongan business sector. Jijilo Bank of Guam. Let's go, Bank of Guam. Next is Do It Best. Tuligan is easy price. Claim ka moral ngan RRE. Kein Island Pride Supermarket.
Formosa. Pubata ko Ben RMI Taiwanese Association. Kabubok. Embarsion Group Nailan Formosa Group. Ito piyangan roluluan do chicken Jeramman government NSOE. Sinunda ja RMI Judiciary. Semarang ke kabobo ke natija lah. Itu lagi natija lah. Next is executive branch of Jeramman cabinet. Nuclear Commission from Wardara. Tuligan lineage Council of Euros. Red Canal lewat RMI Constitution dengan aolep. Minister Assistant to the President, Jeramman Public Service Commission. Kapubukai Office of the Chief Secretary. Jeramman Kapubukai dengan Climate Change Directorate. Pobala Ben National Energy Office. Obijojuan ituligan lainin is EPSO. Apa pun EPSO? EPA. Ministry of Jeramman, Ministry of Education, Sports and Training, Salalagyan, ever public school system. Ever scholarship. During it. Majol Atol Waste Company, Kabobok.
Semarang Kabupaten guys, National Training Council. Ini mantak is Ministry of Ministry of Health and Human Services. Semarang Kabupaten kile Marshall Islands Social Security Administration. Okay. Okay. Lain itu lik. Karero Cina jan Clover Nathan Kijile. Omol. Semarang Gile Ministry of Finance, Banking and Postal Services. Ministry of Finance, Parkabobogir. Semarang Gile Kabobog, MIDB. Galak Lord. Dulugun per Ministry of Justice, Immigration and Labor, Command Attorney General Office. Kobato Ben is Auditor General Office. Kabobongan Marshall Island Postal Service Authority. Next in line, Semarang Gile Ministry of Foreign Affairs and Trade. Sojum lela kabobong ngan US Embassy. Sojum lela kabobongan Australian Embassy. Claim kabobongan Embassy of Japan. Kobalak Ben Saika. Claim kabobongan Embassy of Republic of China, Taiwan. Kobalak Ben Taiwan Technical Mission.
Jemarong ka kapupukoy, IOM. Berkapupuk ngan natural resources and commerce. Lela kapupuk ngan OCIT Jeramman kumol. Jojim lela kapupuk ngan teboler. Kapupuk ngan mibra. Okay, lain lagi kita Ministry of Transportation, Communications, and Information Technology. Mandada is Jemarong lela kabobongan Air Marshall Island. So, yung leto kabobongan MIAC, Marshall Island Shipping Corporation. Ako dyan naman kabubukay Ports Authority. Kabubukay NTA. Jemarong kay lelak join kabubungan Trust Company of the Marshall Island. Sujud letok join kabubungan Ministry of Cultural and Internal Affairs. Iduligin is Ministry of Works, Infrastructure and Utilities.
Sebarangke kapopoke MWSC. Yawa. Sebarangke kapopoke Marshall Island Council of NCOs. Sebarangke kapopoke Woodme plus Matches Island. Kilem kapopoke kile begini Aziz. John Kapopongan Marshall Island Association and the Crab Business. Sebarangke kapopoke rochararin madar jan ailengin biji. Rorik bodok camlagun lainin ailengin likiep. Awak pemgani jadi mall dengan rorar pokoknya lo perideo. Lela kamu dengan kami di luar bergerak one mile lagi. Ya, good morning. Ya, junior. Ngai jami negeri Majol lo cipungun raini dengan program ini. Kau tu Jeme Nei narang. Good morning. My name is Junior. I'll be the Master of Ceremony for the Constitution Day 2022. Kile anit Jeme Nei kile aolep ro kile rear. Iroirar kein aolep diplomatic corps local government obisian dalgo kacujo regagiror lo kabum private sector drolugo aolep RMI Majol. Kumgani jin ruwaini ni ngani ngulchilu keme min Jeme Nei and Republic inar. Acknowledging our Heavenly Father, followed by acknowledging the following traditional chief leaders, national government leaders, diplomatic corps, local government, heads of department leaders, church leaders, private sector, non-governmental organization, ladies and gentlemen. Welcome to our 43rd anniversary of Constitution Day of the Republic. Here, J1 Malawadam Chino program inar. At this time, we're going to commence our program by begin with the national anthem. Ilo yenin elabar manana inkile Majol Baptist Christian Academy Choir. Ilo ay nagtiligayo ilo national anthem war. Borano leading lock flag and island in Majol, Saint Police Pojo. Kachitaki penale pa kajojen chuda. At this time, we are pleased to acknowledge Major Baptist Christian Academy Choir, who will lead us with the national anthem, followed by the raising of the RMI flag from the police post. So may we all stand, and I'll give this time to MBCA Choir to lead us with the national anthem.
Kumol choir, Kumol Tata, please. Chojim Chudagot, please remain standing. Charin Kapalagara, Ganitojan, Reverend Tim Maya, Yoimichitoguladan, Reverend Baliginachani, Range Kudok, Reverend Tim Maya, Bayan Kapalagini Narganchar. Mol MC Church Kobai Penoram Chargia Kemit Kobado ki Penro Nijin Loraini Noanich Ej Roylo Chevanawan Kienoa Melabilo Lalinam President Oamilo Lalinam Speaker Ro Senator Roka Minister Roka Jojo Empire Kemodum Jero Jidojan Island Guilingin lalagain roj kubado ki bam gan chibang kem ilo chabro wawin ko kamisay guji ilo minin wal malok kap Jeramman ko ngal lalina kamulolo kan rujalagun raini namman mai bo jojo ani chon rano aolep chon rano auruk ngal lalina enodam kubado ki pendro nishin Pagkamintan keme me Jeme Nei ilo lalin. E jangol chilu iya ruton kia. E chon meninam kamululok kan roi malok emrara jaga kiene ilo kajor ilo baran. Yangin kami marangon kubado ki pendro ni sin rainin nganam dan kamululok. Joge pancamrogam kamululok Kenam monage ailang ciri kainam, kejebarok ailang ciri kainam. Megartange roj pokum naut, kemijeng jage ukmenan en yagwam, ilo kejebarok lal ciri ginam, engi ne jane kar ilo kubado ginamoj, ipenrol lo rainin. Pakamindan kwalogam kamululu. Moda jana mon malo kia kenam rojagi nanago raurak. Ko merajan yenin, ako chojim Jeramman yenin, chen kia kemna chinoy programin celebrating, kamululin kan rainin, ngan ngay na chamolok. Inde menrin kemichar, ilodan Christ, parchunalan, kemikwalokam kamululuk, kan manidewam, irojim lerojarinam, Rain mero chura ka mali de manmanin emem kwar kajulat kam ga ke loy langkin ilo mol mali dina me chon mali de jano emelang lalgo rallap iligin majalin da jidong man ay langkin am beranda na ka kan mali din ken menin charam ka jido ko amin perchunalan pokon chujim Jeramman kieno am elap ilo lalin agency ko kajujuan kieno local government ko rodam jijra je keje do charbal ko an kieno help kieno ko re prano lalgin mere kubado gibam ngan chibang kemilo chabro wawin rojam le rojale nam train mere levi manit man munin kuch kajulas kem gage ilo ay langkin Jeramman yenin Jeramman kemodam jit Jeramman president nam lo lalinam Jeramman speaker, vice speaker, minister, senator, kap kemodem jit, toral kubado rainin, ngan within aja rainin, kamolol kan rainin elap tada. In the mandarin kemichar, ilodan Christ, kumol wat, amen. Kumol, terkagi. Kecil bina oleh berjojen jijat, please be seated. Nana jinon dada, jido gulo karwai ini, chen ilo dan leroj isto cetagaya. Ewar cuan, ewar ini jidom konono ilo dan, bimarongge kile lelak yenin perainot karwai ini dok
Yolan Jurelang, Pain Bodok Nanin Karweni New and Gajuits. Welcoming remarks will be delivered by Yolan Jurelang on behalf of Leroy Esther Chetagaya. So may I acknowledge and call upon Yolan Jurelang to open up the program with a welcoming remark. All MC. Yang aolep. Yang aolep. All that. Radai one malo don kobalo ilo ole binari claim kau de jugo. Nari carawan bergagi jalan. Amolo nari juga chorane memang. Ini marun kobai pendro. Chalo. I'm sorry I cannot speak English. So whoever is close to you, please interpret. About the Jilodan, Leroy Estate Jatagaya, Jerojim Mario, Jerojim Leroy Rochim Jadin, aolep, Jerojim Leroy. Majoruin. Adam Bodonanin Carwine Neo, I wrote Chimor, and Kajojilo, Yeni Naur, a Chamangan Kajojilo Majoruin, and an aolep RiMajol Velangan Lalin. Melba Ude Kanaka Ilo Yenin, Chajmarangun, Loe, Erdagalogin, Kamolo Lani Jigan, and Wanage, Jeramman, Island Chirikainar. Ude Majoruin Kanaka, Majanagar Kino, Kajano Lage, when Jeme Lalin Kile, capital city and Republic in Arud. Kumoji welcome, Ilo, aolep, Kanaka Majoruin Chon, Island, Kajona Bajon, Kanaka Major Majanaramic. Majailang Koko by Kajuit, Kadal, aolep, I would go around Majan Lalin. Milo there, Parchon Allen, Alange, Ejakabalan Chuanam, Churuk Majoruin, Agajakabalan Chuanam, celebrate the Ranin Jeme Nei Narwit, Korwainini, Perewami on Majoruin, Alanga Guardo, Lamaj Banit, Lamaragan Magadegan, even again, a ceremony again, aolep, Amber and Chuaname Night Canuin. I am one Lemonana, Emuragan, memory Jeramman. Parchona Nilodan, Lerojo Generut, Emalevan to the Rory Long Manet, local government, Yahweh, Karwani and aolep, Manian Jeramman Kajuj, Kumodada. Molly Yolan. Nano king karo, and got to the Kajan, Hiro Chimada Kadua, Yoga or Chuano, Yorchuano or Kile, Pwede than Kanono Ilodan, Mimaronga Kile, Kaude Kurdok, Hiro Leche Loyak, when Podok Nano Ilodan, Jeramman, Moymun Hirot, Chimada Kapwa. The second remark will be delivered by Leche Loyak on behalf of Chairman Chimada Kapwa, and may I acknowledge with respect call upon Leche Loyak. Mau tajara wana malakot pati chunan mau tayo nan ya ko yang kumu aolep and
Kile in kaude jola ngan kumujar kubadu bilo cipongon rainin. Ngana ruid ne jene rainin in elabi maur ngan RMI Majol. Jeme Nei Kamolo lanix kan kejabaro kayo angan kej himlal ciririginar. Kile im kaudis iroj im deroj ro im alabro air majroin alaptada in ar pagodunanin welcome Mr. Iroj Yolan Jurelang umol dada buk kemui marang jujur dong melanin impreno di rojim lero roj jogo chabreot kile im kaude irgagin kabung in ro i jogo chabreot elap dada inar pagodok char in Jeramman kamolo le lan kodak kejulo nanin char ko anim Jeramman ko an ngan kejulo cipongon raini im kaudis His Excellency President David Kabua in First Lady Ginger Kabua Minister ro Yuan Cabinet ro Speaker ro im Senator ro Yuan Nedishalayo Chief Justice im Chayro Matan Kile gomo aolep Kile im kaudis Ambassador ro Jan Lalgo Igin ngan Majolin im Ambassador ro ar ngan lalo in ar Kile im kaude Chief Secretary Prime Chairman im Commissioner ro and PSC Kile im kaude Department im Agency go and Government aolep Kile im kaude local government go Juan special kile im kaude aolep ngan mero ar pilo ar rong jage kuilo ko air cejala changan ero interval ko ret inegi yon air kamolo al mer erik dada im echaberik dada kile im kaude council of Iroj kubalo ipen manet im kajin commission rainin cek kubado kobarcionalen manar keme me Jeme Nei teo ilo yoin im kualok ar nabar im kamolol kan member ro ran nikim kije do ken cervalo air elat pen marong ejak Jeme Nei inar ye min chamolok angan aolep roim ra jaga Jeme Nei ro jagoim ro pero rain Madoewan Jeme Nei te inilo yoin ejba raini ne majar chelmai chuntro even ilo on climate change in COVID-19 chilet lalinar jenair night kakureget islamanak yuwageone Ejpojen jerwali pendron echap kono di pendron ak jerwali pendron ilo mol imja pujrak tenar kemana tago imujar kono gagi igi chen wawin pobrai and climate change in COVID-19 night kakureget tayo je jai in kemane inem cerada emarong pungno lebih urus ilo cion tereo celok kadamene kage centeran im aolep eno cion ruberane aje long meuroan
nganan lo mauran rojot cholok kacidak kay rojim le roj lo konjolok roj edukung labar mono inna pagi joko konair ilo chabro wawen cibang igi cien corren gain nai lalinar mukani jina mol bye. Kumol Hiroj Lachi David Kabua, President Ewan Republic of Majol. Jojim Kobado Ipta, Imkarwaining Excellency David Kabua, Kanadang Kabobo and Podium in, Pen Bodo Nanawan, Helap, Maurang and RMI Majol. Keynote address will be delivered by His Excellency David Kabua, Marshal Allen. Please join me in welcoming His Excellency David Kabua to the podium. Kumola Junior. Kile manedeo rara luje kamole magadinalat imalan go yumanale le museum ni go ba taujin chima parar me ra rongaja program in ilo radio miloan meur Jeme in kaban kein chino charbal ilo gar chuan ranin me chuan taujin radim yun tuwe chilim jono radim yun ar chuan kagalen ar kabujar marong yor im kine gejmage eno chuan lau milo terene ar war chamlok lajaragan magudgut im charbal go chijilim jon iya ayoge pereberin tamakogain rechor go churon republikinar chuje kamolol pemegorda ailengkein arion elang lang utar go igu bal lima jono go ilo ialin ar mantak ak majalalan pero dilo chokane imain man moloin rainin ke elang abang ko kejang chelamai imeng jagi kenan ailen kein arang ceremadamat cenang cuwi mair intarinai kio jal jal limo tak koi balagan lalin yang in rakaman antar jan conganan kaileng lok onan mga may gas diesel mcharam reno dial yon renim mejadodo immen gochet akchet pareng jage abang korolap cenangan mejin ejelet kejuj imejelet lalin COVID-19 im gochet imunanain pa ngan edale orga ialan cibangko kini nami marong lelok ilo terin ngan cibang arme jero rombono imre perilo abang ijilagun ke yang melele imcela ke kieno anamara ena cemolokan ledok manin cibangko ke federal program goan ngan ke ilo ione rota jin rongon cilu ilo cepdompa ekar ngan kono ilo come back imilo terena armajin majar na ye chino pagair me urjan manin chor do ligyo I know that you want trust panel and I chino charbal me gorda rainin yor chunan majalalan committee yo e charbale im kie pojagin na chino konono pen ribebe rohan kino ana marga nganar kagal elang ya ne on gay ni lo pujan chemjarainar ipenron
Jadi RiMajol ngana ni Cino kenonogain ilo alengin chulain immanwach. Armejun Majol ilo aram magad imilu buljer choni ne tokojan kar pun arami Jeramman ko ilo island kein. Unina nam magad aramich even lok me mai wit kajor lok chalagujan ilo chul gainar. Kejang ai gujin pagalang tak level in education ngan aolep RiMajol ngan chonga ko eude jelok praino da jai gujin rere lok ilo ye magach kala ka hospital arang yon majuruin impar chona hospital ga yon iba ko jilen ena malok magain imena malok mor kein charbal go ye ko meran marong kemur armich pela boda yang referral armich ngan lalu iligen imunanen page e bayan lang chirong umligawan island kein reber iligen Majol rechugu rainin e meleng nyai rech pergi ko jugo ak feel go igchen najimur medical e majri rain ngiri lagar chugu ranat poja kem rol do kom charbal ilo island kein arang Mijel lagun charbal kein rairing e barwar jet kachir ko kejang ay gujin baru wak ngani emchuan ilo arang RiMajol pegi matan lem ngol cijilim jo ni ya jan rainin ajiri rain najirim cibir rana jigia kalagim kememe cibugui iyon Jeme Nei narang cibugui iyo chuan anniversary kejong roba golden miain jangan naik kemana mini Percuan kacida ke japa, ege jaga na nene ke nene marong cor, jen corren walok, jen kata kan meja tu, corren ke walok jen climate change. Kerja yang ini ke nene yang karena pogum na, ini ete, jadi rong ke kata kan meja tu, naik kemanan, waling tak labelin yang nai loju. Yang ke jalan nareng kau dah jelok ini ke nene reng, sejala keran kein, ilang teknologi ko, ngan kota keling tak ini kereta. Majol ini marong kait tapi jual neme mainan, eno cuan republik, elang ena rumulok peri bulan lajut. Raini ne or kagian an lalin, kecebrot, ailing oe jagolam ecalok curan, ai peri bulan lajut. Ijago marongan, luji, kerja na jen rin ke. Yang kau ngana retale imuagi kacid kein repeni penron. Igo bacar bal gocet raur ngani ilium cakala jawana iling kein. Kein ejalam nak kein kerjon kuela kalabalap. Rebacuan social economic in climate change summit. Ilo cam lagu yoin. Kerja dari hari ini ina aja war rubui longan paling rubui lemul armejin Majol remarong perim pokonair ilo kue laguin. Iko barro ilo mani do, ilo nidi jela, cabinet do, local government go kacuju, ezoi go, royal private sector, kabung goar. Roilo wan karaim chori. Malam nakin bebe ko renai wai pension social economic kim climate change summit din. Renai yidok nganan cabinet do pen lali emna 5 long nganan ni dijaleo kamani. Anyway, ignan pagarian ko bai penron rainin. Ichuan rano ele manana. Ilo arke meme yang ulcilu ya inretan Jeme Nei inar. Ijo gue pengamnya ke itamak ke meme ya aur gelok
Ejilo aroj RiMajol. Roilawan imilgin kien. Lolor jaga roim kamani cerbal goar. Ekarangan Jeme Nei inar. Kenege ecuan net minin kaburung me jalat. Elang kejang naik kememe bukan aja menanam kau tu Jeme Nei inar yang. Ak cerbalim keman goar raja nolak. Jani cilikko an Jeme Nei war. Kumkan aja mol dada. Manajen Jeramman RMI Majol Imailin Keinar. Kumol President David kenan wam kia iganan pokok cirigian nganareng rongajagi cet nanin Jeramman jan ro cerar matar jan dalgo ligin me ot cucul dago radongan ije bajen kali karingan kum inodan rain kar kanan dedok nanin Jeramman dengan President David kap RMI Majol Lada jino dada jito joint text of letter from President Biden to President David Kabua on the occasion of Constitution Day, Arte Dilo, April 25, 2022. Begin text, Dear Mr. President, on behalf of the United States of America, I send my warmest congratulations to the Republic of the Marshall Islands as you celebrate your Constitution Day, May 1. I'm grateful for our countries enjoyed such a historic and unique friendship exemplified by our comeback of free association. The comeback not only reflects the special relationship between the United States and the Marshall Islands, but also advances security, prosperity, resilience throughout Indo-Pacific. In the light of the importance of the comeback for both nations, I have asked Joseph Yoon to serve as a special presidential envoy for comeback negotiations to work with you and your team to bring out negotiations to a successful close. Building on the foundations of our close relationship, the Marshall Islands and the United States should continue to build climate resilience, address infrastructure gaps, improve maritime cooperation, and safeguard public health throughout the Pacific Island. I look forward to deepening our friendship and strengthening our partnership in the years to come. Sincerely, Joseph R. Biden Jr. and Tax. Major from His Excellency General the Honorable David Early, Governor General of the Commonwealth of Australia. 13 April 2022, His Excellency David Kabua, President, Republic of the Marshall Islands, Major, Your Excellency, on the National Day of Republic of the Marshall Islands, I wish to convey to you, the government and the people of Marshall Islands, my warmest wishes, together with those of the Australian government and people. We are delighted that the Australian Embassy in Major opened its doors in May 2021, and we are appreciated the welcome given to our first resident ambassador. We are proud that the bilateral relationship has grown even stronger in the last year as we approach the 35th anniversary of bilateral relationship in July 2022. We look forward to working closely with the Marshall Islands to address significant challenges for our region, including climate change, promoting the right of women and girls, maritime security, and combating the health and economic impacts of COVID-19. May I express my confidence that the friendly relationship between our two countries will continue to prosper in the coming year. Yours sincerely, signed. Ebar what jual nada is the wajan
Invasion Japan to Republic of the Marshall Islands. Pada ido edan His Majesty Emperor Rale dogot nanin ka Jeramman ngan President David Kabiwa kap RMI Majol. Ladai juan idojen Invasion Republic of China, Taiwan, dated April 27, 2022. His Excellency David Kabiwa, President, Republic of the Marshall Islands. Dear Excellency, I wish to transmit a congratulatory message from Her Excellency Tsai Ing-wen, President of the Republic of China, Taiwan, to Your Excellency on the occasion of the upcoming Constitution Day of the Republic of the Marshall Islands. I respectfully quote as follows, quote, Your Excellency, on behalf of the people and government of Republic of China, Taiwan, I hereby extend my sincere congratulations to you and the people of the Republic on the auspicious occasion of your country's 43rd Constitution Day. I firmly believe that under your remarkable leadership, the Marshall Islands will succeed at overcoming future challenges and continue to prosper. Taiwan will work closely with the Marshall Islands to ensure the well-being of both and contribute to a better future for the Blue Pacific continent. Your first date to Taiwan this past March, marked an important milestone in the development of our bilateral relations. I have every confidence that our enduring partnership and cooperation will continue to reach new heights in the years to come. Please accept, Your Excellency, the renewed assurance of my highest esteem and consideration, as well as my best wishes for the good health of the people of the Marshall Islands and the continued success of you and your government. Tsai Ing-wen, President, Republic of China, Taiwan, unquote. Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration. Your Excellency Jeffrey S. Hisao, Ambassador Extraordinary Plenipotentiary, Republic of China, Taiwan. Email Gudada. Ladai Nidok, Email Gudada, Idogen, Embassy of Sweden. The Embassy of Sweden presents its compliment to the Ministry of Foreign Affairs and the Republic of the Marshall Islands, and has the honor to request that the enclosed message from His Majesty King Carl XV1 Gustav of Sweden is forwarded to His Excellency David Kabiwa, President of the Republic of the Marshall Islands. The Embassy of Sweden availed itself of the opportunity to renew the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Marshall Islands assurance of its highest consideration. Date 28 April 2022. Heranaj nanogojen lalgot chararu matar through embassy wire. Emret kanal nedok nanin Jeramman dengan President David Kabiwa parainot RMI Majol. Kita nganarut pokok camulago carini kilago ini jito gojen cara berani jemerot simarongga kile reference team mea yo mi jito cari luaran reference palik ni chani mi marongga kile aven man mata ko pedok nani jaroaran. Closing prayer will be delivered by Team Mayor, Reverend Team Mayor. Once again, may I call upon Reverend Mayor to conclude our programs with the closing prayer. Jojo bercaragia, kamu lalu kamana jika nan korban kemarung sagi lo aur kawan rainin, jan hero rain, kablero rain, elap tata jan President am lo lalinam. Kablal ko cara mematam, emrut cibang kami lo cabrat wawin.
Chojim Jeramman Raini Nuanich. Jeramman Jabrut Wawin Guranaj Bukchigir. Jeramman Lalinam. Jeramman Kieno Amelap. Kien Gurik. Irojum Lero Irenam. Kap Kamudum Jij. Ilo Marshall Island. In the Mandarin Kimichar. Ilo than Christ. Kumol what. Amen. Cholo per imalagun kar page ebol nanin war Jeramman rar kobadok rar pertulo programin padap nganot yenegi naut aroj raur ki penron itemak olven mele lagi rani wan mal otam talangan ubijan present kobal ki pen kachujo military coach emjar tafartok temalagun programin jamarong ke khop aolep Kejalangan perjuguro nejir regagi kap kejuit kajojo cigin karai level nejilo yang bulu nene yar. Apa iloran mede kamidi begini naman lelak arus nanin kilem kau de rude jirin rar ko batok lewat kamolo lengan John. Elang sandwich o yara. Elang sandwich nga